Hello, leo tunaendelea kukichambua kitabu cha Biblia kama nilivyoahidi, na leo ni zamu ya Mwanzo sura ya pili. Asante sana kwa wote ambao tumeendelea kuwa pamoja mkinitumia feedback pamoja na majibu ya maswali ambayo nimekuwa nikiyauliza. Nawashukuru sana. Basi moja kwa moja tuende kwenye somo letu la leo, na linahusu kitabu cha Mwanzo sura ya pili kama nilivyosema awali. Kwangu mimi, kwa jinsi nilivyokielewa, ni kwamba ni kama zoom in ya kilichotokea kwenye Mwanzo sura ya kwanza. Tunaona Mungu anakamilisha kazi ya uumbaji ambayo imefanyika kwa siku 6, na siku ya saba Mungu anapumzika na kunatokea baraka pale. Kwa hiyo siku ambazo pengine ndizo zitakuja kututengenezea sabato, na tutaona hapo baadaye. Sasa ni mengi ambayo yameelezwa humu, lakini mawili ambayo nataka tuyape concern yanahusu uumbaji wa Eva ama Hawa. Swali ambalo mimi nimejiuliza ni kwamba, je, Eva alikuwa kwenye mpango wa Mungu? Yaani wakati Mungu anamuumba Adamu, anafanya uumbaji wake, Eva alikuwemo katika mipango yake, ama wazo la kumuumba Eva lilitokea katikati ya safari? Kwa sababu Mwanzo sura ya pili mstari wa 18 unaona Mungu katika namna ambayo ukisoma unaona kama vile ni wazo limemjia kwamba si vema mtu huyu aishi peke yake, nitamfanyia msaidizi. Na hapo ndipo Eva anaumbwa. Je, ilikuwa ni mpango wa Mungu ama Eva alitokea tu katikati ya safari ya uumbaji? Lakini swali la pili, kitu kingine ambacho mimi kinanisumbua ni siku 6 za uumbaji. Ni hizi siku zilikuwa zinafuatana kwa maana ya leo, kesho na kesho kutwa, ama ilikuwa siku ya kwanza ya uumbaji Mungu anafanya uumbaji, halafu maisha yanatokea hata mamilioni ya miaka, halafu inakuja tena siku nyingine ya uumbaji, siku ya pili, halafu Mungu anaumba kitu kingine? Kwa nini? Angalia jinsi Eva alivyotokea. Ukisoma Mwanzo sura ya kwanza yenyewe inasema tu kwamba Mungu aliumba mtu mke na mtu mume aliwaumba. Lakini tukizoom in kupitia Mwanzo sura ya pili tunaona kwamba kuna mchakato ambao ulitokea hapo. Yaani Mungu alipomuumba Adamu akaona si vema aishi peke yake. Mungu alichokifanya, alimletea viumbe wengine aliowaumba, yaani ndege na wanyama wengine. Adamu akafanya kazi ya kuwapa majina. Mungu akaona katika hao hakuna ambacho kinafaa kuwa msaidizi wa Adamu. Akampa Adamu usingizi, akatoa ubavu wake, akamuumba Eva. Je, hayo yote yalifanyika kwa siku moja? Hilo ndio swali ambalo mimi ninajiuliza. Hayo yote Mungu aliyafanya ndani ya siku hiyo hiyo moja? Ama tuweke tu swali letu hivi, Eva aliumbwa kweli siku ile ile ya 6 ambayo Adamu pia aliumbwa, ama ilikuwa ni tofauti? Basi tuendelee kusoma Biblia, na tukikutana tena tutaitazama sura ya 3 ya kitabu hiki cha Mwanzo, tuone ni mambo gani ambayo yaliendelea. Naitwa MC Chad, asante sana kwa muda wako. Endelea kunifuatilia kupitia platform zote za mitandao ya kijamii, na ninapatikana huko kwa jina la MC Chad. Asante sana.